Orang laki pemimpin, nah orang bine serena orang laki ini kemimpin orang bine, berarti orang bine sebagai bawahan. Jadi orang bine ini sebagai bawahan, dalam segala bidang kau tu lebih mabe etempeng laki. Katina apa? Oh caang pemabeen bi laki, suarana perendeen bi laki, penengen-nengah paandepen bi laki. Siapa nikah? Didim malek dari pasar, bareng siapa lek katibi, kok tuh mabe, pak kadang didim malek di pasar, apa lek katibi, apa lek ojek, le nikah pak Rabu, nikah orang tepiru kadik nikah, manabi orang perancak, insya Allah saraan ngarah. Jadi reka ngunceng pengajian, toreh lembar dan pengajian makin, nikah sopaja menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Tetapi begitu peleman dari dari pengajian, alhamdulillah pengajian ke Jawahir cocok dengko. Layu ongku lek cek langkah dengko kaki senikah. Kireng laki bagus dak binena. Cek ngalak nyaman tibi. Salah sekonek centar. Salah sekecek jebles. Orang laki demen Kanjeng Nabi. Mon sampian orang laki tibian. Binena tak eke bebedero mana. Reng laki mangkat bi tibi andek Bengkalan pas neng tengah jalan nomo orang bine secek radinah mengagumkan. Awas kata Rasul, jangan tergoda. Ketimon orang laki nikah jalan bi tibi andek luar kota. Napa boleh pahentar ke Jakarta, pahentar ke Jeddah, tabak ke Malaysia. Pas nama orang bine lebih radin tebang bine nah lebih koneng, lebih semok, lebih hebat. Dak mah awas kata Rasul, jangan tergoda. Dak remes setelah tak tergoda abek terus setelah selamat dereng bine. Cepon Kanjeng Nabi solusinya fal yarji ila ahlihi. Ketimon nemu orang bine lebih ratin etempeng bine nek Bengkalan, pas terus sampean cek tergoda tuli mole ke bengkona tuli mole entar ke bine. Nah, ana apa? Fa inna ma fi ahlihi mithlu ma fiha, sebab bine sampean eromana kisah padeh bareng orang bine. Kan kisah padeh. Treh watokmu wahidun rasani iku podo. Masak pada kiai pada montak percaya oneng garagar, montak to garagar godir, tahu godir? Godir merah, godir biru, godir celeng, godir coklat, godir koneng. Lah ini ke godir selemak, ini ke semerah, sebiru, sekoneng, mon ekakan pada kabiar rasa godir pada. Karo keng pita nape na beneng gincu no, eke nape eke, Jadi umpamana nek binek nikah, umpamana deki peleman ke jombong, pane tanya akin bi lagi nah, jadi melek pengajian apa lek godir ke Jawahir, godir